Sajt PrimeXBT je vaša sloboda u tradovanju kriptovalutama. Nemate nikakve limite, možete tradovati bilo koje kriptovalute. Uđete, uložite, prodate, napravite lagani profit. Sve jednostavno i lako na korak do lakog novca. PrimeXBT je jedna od vodećih stranica za sve vrste tradinga, kao i za stejkovanje kriptovaluta te pasivnu zaradu. Registrujte se i isprobajte sve pogodnosti i bonuse koji vam nudi moj link u opisu videa. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i danas gledate ko je Andrew Tate. TikTok je prebukiran njime. Obavezno ostavite like i subscribe, odgledajte video do kraja, te na kraju videa dajte neko vaše mišljenje. A sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. It's insane. Let me tell you something. Depression is not real. Feeling depressed is real. So you can feel depressed, but you feel depressed, and that is a natural biological evolutionary trigger for you to change something in your life. That's your own mind telling you you're unhappy about X. If I went to jail today, I'd be depressed because I'm in jail. Right. I haven't caught depression. I don't have a disease. I'm just upset with my situation. Čovjek koji večno prodaje svoje kurseve o tome kako postati bogat. Čovjek koji živi na For You page-u TikToka i nema osobe da nije čula za njega, ali njegova karijera kao i život su zaista turbulentni. Andrew Tate je američki britanski bivši profesionalni kickbokser u teškoj kategoriji. Vloger, sportski komentator i biznismen koji ima neto vrednost 130 miliona američkih dolara od 2022. godine. Ovaj britanski i američki bivši svjetski prvak borio se u teškim kategorijama. Andrew Tate je najpoznatiji po tome što je bio trostruki iska svjetski prvak i Enfusion šampion. Iako se mora reći da je stekao veću slavu od kako se povukao iz sporta, kreator sadržaja također je stekao popularnost zbog svojih kontraverznih stavova o ženama. Osim toga, on je također poprilično aktivan na društvenim mrežama, kao što su Instagram, YouTube i tako dalje. Emory Andrew Tate je rođen 1. decembra 1986. godine u gradu Washington DC-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ima brata po imenu Tristan i sestru po imenu Janie. On je škotskog i engleskog porekla. Rođen je od svog oca Emorya Tatea, bivšeg sportiste i zagovornika rvanja, koji u ranoj mladosti razvijao borbene veštine. To je pre nego što se pridružio vojsci i postao uspešan šahista, nakon čega osvojio prvenstvo američkih oružanih snaga ukupno 3 puta. Andrew dolazi zbog svoje borbene stručnosti, poprilično prirodnog i zahvaljujući očevom majstorstvu igre šaha. Također sebe smatra nekim taktičarom. Sa 6 godina Andrew Tate je počeo da igra šah sa drugim starijim igračima. Nakon što je vojna karijera Tateovog oca došla do kraja, morao je da preuzme niz poslova sa minimalnom platom da bi prehranio svoju porodicu. Međutim, na kraju su stvari postale toliko loše da porodica nije mogla da plati račune. Kada je Andrew Tate imao svega 10 godina, njegova majka odlučila da se vrati kući u Englesku sa Tateom i njegovom braćom i sestrama. Dok je odrastao u Velikoj Britaniji, dobio je posao premeštanja kutija od 80 funti smrznute ribe na obližnje pijace u 5 ujutru. Izjavio da su njega i njegovu braću i sestre lokalna deca razadirkivala zbog njihovog američkog akcenta. Inače, Andrew Tate je započeo svoju profesionalnu kickboks karijeru u aprilu 2009. godine kada je pobedio Paula Randala za titulu engleske poluteške kategorije Međunarodne sportske karate asocijacije. To je bio prvi pojas koji je ikada osvojio, ali ne i posljednji. Iste godine osvojio i titulu britanske u teškoj kategoriji kada je pobedio Daniela Hugginsa nokautom u prvoj rundi 2009. godine. U decembru 2012. godine učestvuje u Enfusionu kako bi se odredio broj 1 kickboksera na svetu u svojoj težinskoj kategoriji. Andrew je prošao u finale, ali izgubio u prvoj rundi nakon što je udario kolenom u bradu. Nekoliko godina kasnije, Tate se u junu 2014. godine borio protiv veterana kickboksa Wendella Roachea. Andrew je došao kao jedan od samo 2 boksera koji su zaradili tehnički nokaut protiv Roachea. Nakon pobjede u drugoj rundi, osvojio je titulu svetskog prvaka u Enfusionu do 90 kila. 2 godine kasnije, u decembru 2016. godine, Tate bi izgubio prvenstvo KO u prvom kolu. To bi bio njegov posljednji meč do 4 godine kasnije, kada se 2020. godine vratio da učestvuje na KO Masters 7 u Bukureštu, Rumuniji, gde i dan danas živi.
U ovom meču je svoju posljednju borbu dobio nokautom u prvoj rundi. On se suočio sa Miralemom Ahmetijem na KO Master 7 i nokautirao ga u prvoj rundi. Također 2020. godine Andre Tate je ponudio Jake Paulu bokserski meč gdje bi on uložio 3 miliona eura i da bi obojica morala da ulože 3 miliona eura. Ako pobedi, nosi sve. Od 2022. godine neto vrednost Andre Tatea procjenjuje se na 30 miliona američkih dolara. On je i među popularnijim internet zvezdama što se tiče kickboksa. Akumulirao je poprilično dobar iznos novca od fitness industrije. Također izjavio da kickboks ga nije učinio bogatim, iako je četvorostruki svjetski šampion. Najviše novca koji je ikad zaradio i dobio za borbu je $100.000. Glavni izvor Tateovih prihoda dolazi iz njegovih poslova. Kao što je vlasnik nekoliko kazina u Rumuniji, godišnji prihod Andre Tatea iznosi oko $2 miliona, koje zarađuje iz različitih izvora. Također Tate je dosta aktivan na YouTube-u, ima svoj kanal pod nazivom Tate Speech, na koji postavlja razne vlogove i podcastove, gdje priča o raznim temama. Mnogo njih mrzi Andre Tatea, neki ga vole, neki su čak i kupili njegov kurs i pokušali da se obogate. Koliko je to sve stvarno i kako je stekao taj novac zaista, mi to ne znamo. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like i subscribe. U komentarima mi pišite mišljenje o Andre Tatea i šta mislite, odakle mu toliki novac i da li je 30 miliona zapravo mala neto vrednost za njega. Koja je prava neto vrednost njega? Sve mi pišite to dole u komentarima. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!